Ja mensen, Damide, Dape Baka. Mensen op YouTube, Odi, les peki grani mi de baka, mi de tuapa. Grani, les peki fasi. Ja, laat eens maar naar me baru bi Odi. De wana saramaka, brokopondo, buho brokopondo, sipaliwini, para, koroni ni keri, wala mala sa minokari, Odi, les peki grani nga sakafasi. Ang resama na Europa, dape na Frankrijk, meos, Celine, Bagyo, Odi, Respectie Grani, ang mana Holland, Engeland, Rotterdam, Groningen, Wageningen, Zwolle, Lelystad, alles maar op Sisa Joan, Ricardo, moedervader, Odi, en terapen na in China kondre, me baru allemaal na pe wan bigi, Odi tapu adedisi. Tide wo taki abra, te yu doro fesi wan obia, en sa obja ay tegi natori dat wo tak tide. Abra aksimiti de bo yo aksimiti de tak abra awatra bubu. Bra wo kon tapatori dat wan tradei omdat mi set asani si bafa motak tide abra a tori sa mi seti. Manos pang e wan san ko mek mi sabi. E wan san pap na mi ede da mo mek sabi ya. Respecti grani saka fasi mensa. En mi wan tegu alamala sa eitan u horu vaste na sa abi en sa in we bribi ini. En mek no wans mano mensen me waka me dualo nonsense. Mek no wans mano drayu ede fu tegi taki san yu abi nobu en sa in yu bribi nobu mens. Omdat bikasi sana yu na yu en sana konfo na yu mensen. Daarom asolisi ade dak atranga. Solisi ade taki anego. Maar mi wan tegu wansani. Evoli bi negwanga, esa negwanga, te doro fesiwa obiama, toch? True motaki no sani direct, go tapuna a topic sa motakti de abra doro fesiwa obiama en sang fayu elibi nanga yu srefi inina ob akonfo libi. Mensen, eerlijk gezegd, atori dat een vreemd tori en atori dat die we allemaal sabi, te je waka gawa obiasma, toch? San efsa moroforo, na san you sabi kaba. Maar you want sabi a 100% a duidelijkheid, san efsa ngay. Temtak a duidelijk. You want sabi precies, hey, sa efsa ngami. You know? Maar, wie lek libi sama, lek yoka, son ten we vergiti, sani, en moroforo we vergiti, omdat son ten, alibi ego zo snel, want we praxeri alibi ego slow. No, alibi ego zo snel, a day, aneti ego zo snel, dan you e praxeri taki yabi ten. En je vergiet die sani. Maar konfone vergiet nooit. En te you go feswan obiasma, toch? Na obiasabi seide you konen fese. A obiasaba lasani seide you waka konen. Maar obia aksi seide, son te aksi seide. Maar sabi 100% seide you waka konen fese. En daarom, te you go feswa obia, no praxe noita obia no sab noti. No denk je dat a obia no sabi say posa. Nee mensen, a obia sabi. A obia sabi 100% say waka meeting. Maar oluku say sa en say taki, say ka mo na ne mo fo. Daarom mensen, te go peswa obiasma, no denk je taki, en no denk je taki sa you yere, solisi, ano sade, en san you e denki, sa you wangol yere, you no yere, ino mandi tap asandati. Ino teki na asandati wan mandi sani. Omdat sonte ade sotu taki. Wie lek libi sama leki yoka. Altijd wan moro yere sani. En sonte altijd wie libi sama. E gona 1, 2, 3, 4, 5 luku. Fosu meku e defa non tap wang. Maar samote tide. Voldoe dat au recht, 100%. Maar zo'n ten a desotaki, te you waka gawa obiasma, na you strevi, you stinsevi mtaki, hey, na mariswa mogo, of na umarisi wa mogo, minogo luku, minogo no presi. Want daarom, metake altijd, je moest loop je schreven, je moest bribi in je schreven. En te you kan
te you abi asan dat te in you srevi, dan you make a Veronica odi na Fransé, odi. You must sabi alas ma dape odi me kan dalak na de neng, maar you must sabi taki. You must abi na bribi tap you. En ala lesi te ye waka gawa obiasma, toch? You must sabi taki. You know waka gewoon go tap wa obiasma with de mij tak so boto. No, in waka ganga yusrevi na ngala de kofo na ngala de wan samopa sam da sabana. Angala mala in waka. Daarom im taki me go na nga de wan fu mama sei na nga papa sei. En te go I mus tranga tap you futu te metak tranga. You mus sabi in sa je waka go en you mus ababribi sa je waka go miti. En daarom at de echt boon taki willi bisma. U mus abi na a vertrouwen tapanana tata anga tapala de konfo. Anga tapu yusrevi. Want you na konfo na you. Maar morofuru saif sa morofuru. Smai gona obiasma. Dan de waka nga tu ati. De dege. Inom dege nooit. Im abi bribi yo go feni yepi. Want if je waka nga sarat dat je dege academie no fen sami wani. En dape a probleem heb je ontstaan. Omdat je twijfelt op jezelf en je twijfelt op je twijfelt op de cover voor je. En dat nou heer moeilijk sani sa je meki ji schreven. En te je meki sani, zo te al moeilijk verbroken. Omdat zeide, te je pot je ede nou een vasti. Toch? A moeilijk verporing. A moeilijk voor pot wasane ede taki. Mino man en mino feni. A cover no kong. Want ala so sani wan libis mek pot in de ede. Dat te je pot dati. Ano unu wang. Misrevi abasandati. Alas mabek. Verstaan? Wabi wan chinso dege. Wan chinso de. Maar ta dege de furu. Bigi. Dan nou een heel problema. Dan wil ik libis ba. Altijd de praxis tak. Na obia no sabi. Na obia disi. En lukuna asadi sa libis ma lop taki. Obia disi. Na obia no mashia. Obia swaki. Mi trangamora obia. Ala sot saya ya de taki wat is up. Isa ba sani toch mensen. Maar tego eerlijk. Asadi is toch moeilijk sani. If je vindt een kwakzalver, dat kwakzalver otegi 1000 sani, toch? Maar te moet je een echte obia, toch? Dan je moet sabi taki a obia no tegi sa kwakzalver tegi. Maar if you want go bribi tapa kwakzalver, dat je zag. En daarom a probleem ontstaan dat je jere trouwens taki na obia no bong, a obia no machimi trangamora obia om dat zijde a jere want trasani. En dat na heb je probleem sa ontstaan, want saipsa. Pe you mus go strefi, ine go. Pe you mus waka go, ine waka go. Want zeide, omdat you zodanig manipuleert, maar gebruik een woord dat want dat na manipulatie altijd als aan het efsa, dat you no maar denki travasimoro. Want sa you poti bijni ede, adat je hori. Je hori taki, mi bere hat mi, na mi buurvrouw, mi begami buurvrouw, die man niet meer naar een wist me. Mi voete had me, maar na buurvrouw of mijn nicht of mijn neef of mijn vrienden, alla zo sani, doe me. Daarom mensen, sabi altijd, uno waka god denki direct negatief, tap wan trouwang. Amoro bon sani na luku in yusrevi. Luku saif sanga yusrevi. Omdat zei te you waka gona obiama, toch? A obiasma. Da yo te ya obia luku no mi fute at mi so tu ma me denki na so. Da yo obia luki. Maar da obia sam pasa na nga yukaba. Maar if you doro na wan kwaksaver, da sa you tege adato troe konjiyo. En o troe moro hebijiyo. En te you doro na wan obia sans da bangi toch mensen. Minetak du metak altijd obia want ana obia na wan obia yo waka go. Ine waka tsa na wan du mino sabi. Maar je waka ga wan obia. En te doro na feswa obia. Da obia te yi so. Maar so te fai poti ede na fasi bata kwansma du yo. Dan sa obia te yi. Da yo bi taka obia no sabi. Wa mi sap 100% awansma du mi. No. En ego so.
Maar na fast fa you put you ede. En te you put die ede so, da wis omen smakotegi dat na so, you taki no ano so. En dat te you go begin na een kwakzalver, dan zou pesan na you. En daarbij eva kwakzalver dat die abi bakru in saka, dan lukubung, da ma jiwang, da bakru dat die puru na ogri fu you, da pi futu want asap ska de sangai, dat de wase pura de jirta kishi, ala sa wakabong. Maar a verkeerde san sa upsano later, jos danga wan ding. Dat is opsa. Je hebt een beetje probleem dat je je schrijft Mickey. Nou, als man Mickey, je schrijft Mickey. Want toen sabi Mickey en no de, dan asara tawa heel moeilijk staan die mensen. Daarom, samo te jutide taki, te waka gawa obia. Je moet sabi a obia chasan koji, san de, san pe de gaba. Na obia no wiki notice san nooit no de. Daarom, amorobu te use don fes na wa obia, you must sabi taki, o cha you ma you pa, you grandpa, alas masa bede before, o cha ka fesi you. En sa you shi a fesi in you boskopo, o cha konji kosori. Sa e do dape, toch, o make you sabi taki, alas sa you shi na fesi, na true, ma you sabi kaba. You sabi 100% ba, maar sonte, leksam taki a fesi taki, wie e denki a ting e wakti uno. E wie e denki sonte konvo e wakti uno. Ma konvo ne wakti uno, na uno, toch, mus go en fena konvo, mek a konvo sorry, sang, e go en sa e pesa. Ma moro furu, onde tumsi na baka, en sonte uno sabi sang eigenlijk ay pesa. Furus no sabi we kisbos ko ma unema begrijpen dat ano wan bigi problema, maar sonte you must sabi taki te you kisibos ko inofis no saben gona wan sama en actie of don ay takanga yusrevi. Dat na moro bigis dat na belangrijk sani. Altijd i mus kruderi na yusrevi. Bikai fino krudera na yusrevi. Dan suma krudera na you konvo. Want daarom de konvo de voor you. De konvo na no de voor just don. En dan de go na de fasifa alasane go fa ye waka fa ye do alasane. No. Je hebt taka de konvo. Mi bedenki altijd zo'n taki. Ja, konvo de. Ja. En dan zo'n te luku tutaki. Wachti. If you luku asan in a konvo toch. Wisa e hori datina boom inu ati en unu anu. Dan we luku trouwens say gwa kerki. Trouwens say do ala sosani Muslim, Hindus, you know, the Buddhists, Jews, isabito. Dan if you luku fini taki we sa di na konvo, we libi wan bepaalde fasi. Maar de trasma toch sang ne do den sang sa wie e do, ne bribi ini a konvo funo. De libi de bijna kota asen fasi fa wie libi de. Maar kan de niet, maar kan de. Verstaan? Daarom wile konvosma sabi u libi ano definitief de trouwen. Sa we do, we de moro dichtbij en moro dichtbij na tata nanga de kongo funo. Nooit umusu go abra taki, ja, maar despadati no abi den suka sawi abi. No abi taki papagado ay sukuf kiri ding. No abi taki bakru ay moeilijk ding. No abi taki yokai sukuf kiri ding. Ade. Ala de sa si de. Safe sa. Maar dene luku, dene shi afasi fudati. Maar we kan yere, we kan smeri alasani. Maar desma dati no. De deta po traso tu fasi. Taki sonte konvo, sonte san kirdeng. Maar abribi sa de no abi. De no sabi. Na lekite de yang agu kau ala sosani. Ala sosani psanga ding. Sa de jompo teki perki.
Maar wie leki konfos ma? Wie sabi konfo no manga de sandati. Da isi zo'n ding. De abi walo flaka flaka in de visala so sane opanga ding. Den se no sabi. Maar wie sabi leki konfos ma taki. Na dati. Maar if we go tegen ding. Do luku taki. Say taki. Verstaan? Daarom mensen. Apisa mi chako na even wan pis mopo uit die atori sa metaki. Omdat zeide. Furus ma. Ei lasi. Den srefi. Ini konvo. Te ego tranga nanga ding. Te de no ma feni no ma passi. Of te de na abi pasensi. E moro furu asante na pasensi na bigi sani sa efsanga wilibi sama sa ebribi ina konvo. A pasensi no de. Bikala lisi iga obia. Kan de 66 lisi. Je doet alles zo sani. Maar toch. A probleem de baka. A probleem eko. Ano taki taki. Ane yepi. Ano taki taki. Na strafu de strafu you. Son te akan son te vitranga yesi da do strafu you. Na leki te idu wansani yo kisi strafu. Na leki asande ina konvo libi. Maar strafu sa ye kisi son te ano tranga. Son te even boom ogrisa da yo kis boom hebi strafu. Maar sab wansani. Konvo no kon strafu you. Baka 2 jari, baka 3 jari no. Baka generatie abigi astrafo biki kong. Baka ome boskopu a probleem op astrafo biki kong. Maar ja, ik zeg dat extra voor me. Ano mi do asandati. Ano mi go teki. Ano mi kiri. Maar sabi, son te efi luku alasani tapa grontapo. Alasani aben consequentie te wansam sa. Alasan do sude finga go tap soansma. Daarom, son te ade moeilijk voor verstaan na a konvo sani. A konvo bribi. A moeilijk, maar daarom mitake na fesiba, taki willek libi sama, no go fara, no go suku dipi. Want if you go tumsi dipi in a konvo lek familja lekwa obia man, ano leki, ma obia man, dan mine go suku tumsi fara sani. Want son te mi go waka, son te mi kan kisi piki, en son te mi kan shi, maar son te mi no kan shi, mi no kan kisi piki. Da sami otaki, hey, a obia dis no wante i minoti. Titi no wante i minoti. Titi no wante, no. Son te ayuru no kon fu mek mi sabi. Son te mi no mag sabi. En te asan dat de inom kisma atibron. Mi no kan go kis atibron taki ya. Dan seide dati, seide so. Son te yu mag taki bika na yu mo for yu dan san ke yu ede yo taki. I musu tak altijd. Ino musu uli bisma uno frede taksani. Maar te taki, in sap sa je taki tu. Verstaan? Je moet sabi trutu sa je taki, want te yune taki, te yune opi mofo, toch? Na lek te yu go fesi wan obia sama. Da man bigi taki, of a oma bigi taki. En if you no ma feni schreef inen, je moet altijd taki mino ma feni schreef inen. Omdat zeide, a obia musabi sa e tegi, na true. En if you no man finish refi, da obia go luku, want trasani make you fen you refi in e because I tegi, ono tegi wan san sumar. Ono kote itaki ifute hati, omdati inak ifutu na wasani. O tegi tak ifut inak ifutu na wasani bikan ichari self go taki, ichari ifutu self go tak datiki. Iverstaan? Daarom mensen, sap altijd taki, tewa obia, e tegi sani. Je moet sabi altijd a obio tegen de waarheid. If je não kwa saker dan, i awan probleem chinso. Maar en wansweri kan tegen ano altijd, maar zo'n 99% tegen de waarheid. Dat bepaalde gevlakte, bepaalde sani. Want de marati sa furu en de kan go tek furu. Verstaan? Maar, you know, waka nga denki taki, sa obia tegen no deso. Omdat die a obia e go luku furu en sa de konvo en untap sa wansani mo tegi wansanti de. E wan konvo for you no jina obia a pasi husabi sani for you. Da obia o teita ki sere no sa, yere no brada, mi no mashi noti.
Ano taki a obia no kango luku. Maar if a konvo ne so na obia, a obia no tegi noti. Wana a konvo fu you mus open a passi gi na konvo. Na obia fu make you sabi. Daarom zo'n te a kan konso dat is don fetsi wan obia. Obia te itake eyere no. Mi man shi, so wan sani no mo. Ma trawa mi no man shi. Da you no praxe taka obia sai, obia tegi. Na wan lau sani. No. Ano wan lau sani stress. Wan kan de, wan fuka de. San kan de a obia ukadote, obia te ikade, kan da obia te wakti even. Komi luku wan sani. Da obia ogo, luku, sana fuka, sai hoor you, sai hoor a obia, en sai hoor you, like libi sama, like i konfo sama, tak die konfo no ka fesi. Wana de konfo mus ka fesi, taka obia manshi. Efu asan dat no man sa, dat betekent, akan de, taki you like libi sama, you like yoka, i duan sani, wasan de handig, taki de konfo no waka kon, en sorry na obia. En son ten tu, akan de taki, na obia sans don dape, e mankeri na konfo, samus waka kon, konjatori. Want son tum sabi, te wan obias da banyi, toch? Ano altijd ala de konfo waka kon kaba, if you na wan if you lepi na fasi, dan no wan stand op de futapu fu waka kon. Maar son ten, ka de wan konfo lan leki, e wan konfo san bari san obe bari o langa ten omen yari da waka kon, en na obia te ta luku no. Obia de truranga itaki luku, afasfa i waka kon, na bigis man sa waka ngai, mino sabi notife. Mino sabi notife, en ano wan sol mi notifu fast don, fa lasan is don. Da obia usenigwe, taki eba, ya fugo mina ma yepiu. Maar je denk je dat a obia swaki. No, obia no swaki. A obia de true. Dat a de true convo, de true obia true convo. So, e taki de sanati. Ono waka kondan, o te tak ai so. No. En son ten te wan convo kon te yi wan sani. Taki ko taki imma. So wan convo be bane tapu. Wan luku mo te yi wan sani. Walos mai praxeri, taki te, de ma, de pa, de omu de tante, taki na konfo dati e bari no iwan den bere. Mensen moeten gewoon sani. Asan dat de bijna 99% onmogelijk. Takwan konfo e waka kon baka e bar tapu wasma. Sabe de. A eneste san dati na wan sweri. A eneste san dati wan yoka kan waka kon. Wan yoka san wan libisma sabe de. Da nana tata potele ki wan kabra kan waka so wan fasi. Ma konvo obia en ego so. En ego so gemakkelijk like vast weer ego gemakkelijk. Omdat die a konvo of a obia san kon egwa rostu. Egwa rostu mitake egone posu go rostu go rape fu ome wan ting da e waka kon baka. Ma furu e prakseta ki nee na san dape se ba dape na tante yet be abeng. Wat asay taki mina apuku fu tante yet. Of mina ingi sabe batap tante yet. Te yo yere de san di sita kwan kon fe waka kon da etak ena soan sani sambe batap soan sma ay lei. Awan bakruye aptet ma kanange. Want wan kon fu wan obia nooit otay libi sama tap suma be bada. Enes ma sonte ne asi. En sonte ne takitu. Pa bede. No. Wan fami zonja, mine sap stap pat petiti be bari. Nooit atay mi. En mine go diki ineng, go swende sabi. Wan sayde mi wan sabi abratra libis abasifu na fesi. Abakru wa im sabi. Ma obia, nanga konvo,
noko openbare sanati. De jere de sanati, mensen sabi altijd, jullie hebben te maken met een kleine man. Altijd. Verstaan? If una wan kabra tafra yogoji, they kan sabi awan yoka, awan kabra wakadoro. Maar sabi tu fa. Daarom tega wan obiasma. Je moet sabi je verleden, boom. En je sabi sa je jere, sa je shi, boom tu. En sa je, de belangrijke zijn sa je shi na fesi in onthouding. Daarom soms maar schrijven den boskopu den in wan boeko. Daarom toe, tega wan obiasama. Minotak wakangen. Maar go lezen, voor je waka go na obiasama. Omdat te obia bigitaki, dat je moet maar puri schrijven uiting. Verstaan? Omdat die nou een belangrijk sani, want voeren, te je gos dan ves van obia, dan adesso taki, you, no maar membre, noti, omdat zo lezen, ja, bisa maar steeds dan ves van obia, adesso spannend, want kan de nooit adwing, en kan de, want je vrees de ining, want dege de ining, dan you ede ekon bijna tap 0. En sonten sai pasatu moro furu tu sai pasatu. Bisma no sabe, sabu schrijven. Sonten sai pasatu taki na kon wan de kon fe waka kokos dangai. Ekos dangai da you schrijven da you dape ko voor da you sting. Dan je bria want je vier wan fasi. Daarom mensen moet tegen wansane. Te ugo ves wa obiasma. You altijd moest tegen obiasma van je vieri. A moment dat je vier was no de bangay. Maar je tak ja maar zei de a obia no maar shazati. Sade. Ano taki a obia ne shake. A obia wabi opi mo futaki want a obia shenka ba. Maar am intaki. Want so ta obia sha so obia kande a obia kare kom. A asikade no sabi. Maar obia kare ka fesi. Fu meki taki yule glibisama sans don fesa obia. Taki sa obia taki no tegen you. A kovo sa wakakong. Nou, bevestiging uit je konji you. Een bevestiging sang ei pesan no de. Ano lolo san ei pesan. Na true san ei pesan. Maar willy bisama. Wes don. Te laten dat we taki. Jongen so. Maar obia srevi. O tegen tu taki. Want staan daar juist no de wak over daar juist. Maar dit zo spannend en zo is dit zo aan vast dan. You no sabi even aan convo. You no sabi saip sang. You e prase huh? Sai passada zo. Maar mensen den sanati na moisani omdat zeide te wan bevestigen e kon toch wat kon ve wakakon. Altijd te wan kon ve wakakon tap wan luku mensen. You must breiti. En je moet sabi taki sang ei pasa no de tide 100% na so awaka. Na sa mopo uit a obia mofo na sa waka. Eva obia te yi fogo du ansani betre igo doen en hesi tu. Omdat na obia nogo te yi wansani taki amusteki langa. No. In feti fuko doen ese fina money. No go len money. Te du op te obia te kon voor actie voor wansani. Nooit go len ni money. Nooit go kirius revi. Fuko na money fu du sa ya fu du. Bika obia akon voor sabi taki fa you de. Want saba lasani. Alasan san you e denki. San e pasangai. San deni pot money. San deni oso. Na kon voor sabi. Daarom evina money. Ik had im opimo voor takia. Il kom na money ma. Me kwa koloku opo. En te sai evu amut pasaya sesi. Da kande ko unsi shiwansma wakacha wa money konjio. Tensei ko wansma chawan batra sopi konjio. Wan batra wan sigara konji. Kade mesmo ko wan sigara. Of mesmo ko wan sigara. Yeshi wansma chawan konjio. Na so asanero komensa. Daarom. If him do wansani. No long. No go kirius refi. No go feti. No go bruya. No bruya nooit. Im de rustig. Ang isrefi.
Want broeia sani, het je altijd problemen, het je altijd verkeerd sani, zij passa mensen. Daarom, als we die voor convo, te human verstaan, na Yoshifa al mooi, as sweetie, maar something, ya bisa nisan, e meken jesi, a jes so, maar no so. And that if you no sabi, en daarom mensen moeten altijd doen if you go na obia sama, you must sabi taki sayo shi, sayo yere, make you ati, make they convo for you picky you. Make they picky you, en te je gwa presi na pre, takanga you convo, taki sayo shi, sayo go shi, make they tell taki if asade of if anosade, because something, a jesi na so ma no so. A jesi taki, wa apuke jompa ko dansi, ma te luku buna apuku, de shiwa wan chi problema de. En of te shi apuku kontaki, de shi na taki veng, yo shi wan problema de na taki veng. Daarom, u moest altijd begin taka un konfo en u altijd moest sabi taka un opo ai boom boom en luku san fini. We si van was ma kon teigi, we si van konfo kon teigi wan sani im luku fini. Wan na fini sa luku en na taki sa taka nga yu srevi, da yo shisani. Wan mo teigu wan sani, wala mala sans don, wala mala sa waka, wala mala sa sribi, sabi wan sani, wala mala abikoni. Alla libi sama abikoni. So wan fu kan yere, so wan fu kan shifo, so wan fu kan smeri, so wan fu nek taki. Maar if you no sabi srevi, dan fa yo sabi sana de convo voor you kan doen. Want u allemaal abi convo. Maar u moet gebruik ding en u moet sabi sa de kan doen. You kan de dape en da yabi wan puku. You kan abi wan aisa. Te je dusani, te je bigi dusani. Dat je moet actie schrijven, hey, fami ei doe asandisi, wan bijkracht de. En na bijkracht na convo voor you. Dat je moet sabi na talent sa you sa a convo ma do a sabi thing. Im kon sabi taki na dati. En dat you must know, mus jitangi en jigrani. En na fasi fa e jigrani na ngatangi. Na san e kon use ede. Anga you mofo, anga you smeri. Anga you yesi. Im gebruiken. Want something. En no tego igo na wan obia sama. Da akategi taki so. So wan convo dena you. En so wan convo lop so wan sani. So wan convo edu so sani. You sabi kaba. Maar omdat you nego denki en nego luku, sang e make me do dati. Wan luku mo tegi wan sani. In son bere, de wan sa abi me go baga tapi chima. Ja abi furu in a bere. Koni gevaarlijk. Abi koloku gevaarlijk. Vallen koloku. Maar dan, de nego actie taki, de nego luku taki, fa mi koloku so de, fa mi koloku de so. San e make mi aso akoloku. Maar isaba fautu sa vidi bis mai meki. U sabi, maar we play no sabi. Because something, we shi, we yere, we smeri. Monowani, actie usrevi, sana sanati. Same yere, sumai kalmi, sumai takangami. Later te problema bigim opokonde wakagawa obia sama. Da obia te taki. Ibi no bere wan stembe kari. Ino bere wan stembe te so. Je tak, ai, mi be yera sanati. Maar, mi be praxen na gewoon. Nee. En dape, je kon tapu na problema. No sa o kono. Want dat kan dit ta convo do ala so sani. En hij zo de ala so sani. Da o bigi mandi. Maar als je zegt o bigi man. Omdat die. You know sabi you srevi. En you know one sabi you srevi. Want daarom otaken. So libis man no one sabi den srevi.
Even you know wat sabi you schrijven na een probleem je make you later taki problema o waka meet you en je actie zij de make na strafo disi. Zij de plotseling me last ala mi money, mi no ma do not moro, mi be do so ma ala sa me lasi. Fa mi no man onthou ala sa moro, fosi mi be onthou ala sa ma no. A yes disi. Sabi taki. De san disi. Na sani san danga you o me yari nanga you, ma you no wan sap you srefi. Dat tego na wan do wa obia man ni tak do wa obia man to. Da obia mi bigi tegi de san disi, de yos don, de yo kari, de yo tari se taki ja so. Da obia sref kan da laugh you. Omdat da obia tegi na ye meki de san di pesananga you en na true. En na true. En dat je wan kosi dan disi dati dan. Maar alle tijd je geniet voor alasani. Alle tijd alasani waka bongai. Krakeri ne kosi ne doen noti. Maar bam te je waka go doen sani. Of te je na so, dan nou een probleem. Direct nou een probleem. Hey, man, no wan apneste makane. No, mino kwekang maar ik ben geniet, ik bedoel alasani. Ada obia ko tegi taki so. Maar if obia no be ko tegi, da be go doro en dat tesan komoro erg hangai. Taki iba oso de mapucha strati, iba wagi de mateki wagi boslag. Ya gouti af serala de gouti, ya jarim serala malabika. Ala so sane wakamita ala so pai mai kaitapo. Tego so vesa obia, da obia te ya. Aso. De taki, Maar, de tak maar mino be sabi ara. O ino be sabi. Ino be sabi tak was mai takai in wacht even. Ino be rasting. Ja mi be rasting. Maar als zij denk, so you be denk ik takangai. De yo piki, man. Mino sabi. Betak mi prasten na gewoon maar, you know. Mij tak de heilige ghost. Ja, toch? Maar je ziet het toch mensen. Als er nou een laftori, omdat zeiden, sabi taki, te je go vest wan obiasma. Na sansa gebeuren na you a obio tegi you. Son ten son to tegi trasansa, sa you no sabi kan de fa faberi, toch? En voor you schrevi, toch? Maar meeste sani, 80%, 90%, na sansa you sabi kaba. Sansa you sabi sa you mus do. Maar a lobby na sweetie alasan sa je vergiti grondtapu, je vergiti sumana you, je vergiti taki. Hey, pemi mopo, sumana mi. Hey, wakti. Sumai takangami, wakti. Sumai somi de sandi si. Fasam sa, maar sabo sani no wansani nepesa gewoon. Alasani abe fasi. Alasani abe ensani fa ego. Koloku want alasan se sanga you na koloko. Soms mij taki, ja mami na koloko. Inom tak dat nooit. Tak na koloko. Ina koloko voor make money. Ina koloko voor fenwa vrouw. Ina koloko voor fenwa man. Ina koloko voor leri. Ina koloko voor baywan oso. Maar asanati. Sa etak dape. Ina koloko. Want business am dat is bivro is ab disi isa ibrada disi ab disi at you know abi akoloko dati. Omdat zij de asan de so, you must go vinden straks sumana you sami bu ini. You go vinden uit sana na tata Jimmy lek libi sama. So to come for Jimmy. If you musu, wan luku motegi wansani alasma in de strevi de sa van het begin a begin sumana ding. Vanaf a begin you sap sumana you. Temeta ka begin, vanaf je ko begin sisani na you egi fasi, dan you sabi kaba fa you libi osdon, fa you waka, fa you do. No wans man ko temi taki, ya mi no sa family libi osdon. Na you must sabi fa you libi osdon, na you sabi kaba fa sanga sa you must do. If you no ma put sani na fasi, inom go taki, ya mi brada, ya mi sa, ya mi ma, mi pa mi nek, ala so sa. No. Nogo kosi, nogo kisimandi tapu trawang,
jarusu tapu trawan. Bikasi alasani sa dayu koko sa nana tata jiyu de konfo. You sa precies o bigi, o ching, o smara, you libi o de. You must sabi, if you want one wagi, if you want one efficiency, sa you must do fukis na efficiency. If na furiogo furu, if na kiriogo kiruasma, if na roko yogo roko, if na visa yogo do, you sabi. En yabi wan boom fasi, en yabi wan ogri fasi. Na dena you, sang afpasi sa yoteki. Dan te yere sama ebari, igawa obiaman, da obiatak, ya aboifi of uma for you. Na our grandma, be teki wan bakru dene tapu, en na wan full bakru, na so. Ya, abakru be do so, en dat ay pasano. Ja man, a piki for you, na een srevi, e mek de sanis pasange, bika, na een tekin, na pasidate. Ano no wan sana dene tapu. Da sonte, sma e mandi, te a du a obia kote taki. Hey, wakti. Say it me. You want me na mi piki? No, was ma wise man. No, was ma wise a boy man. Wat a boy mi no bede so, a mense mi no bede, mi no be go waka ngala so man, du ala so sani. No was ma doe. Dat beshi taki. A vrouw, a mama of a papa, no abi bribi tapu en srevi, want sabi kaba say pasanga piki. Want mo tayo wasani, ini pa sabi say pasanga en piki. Want na ding piki a deshi. Deshi moro leki ini wasama. Mana kibri na nga lei, to? En sani san de no wan chakong dan yo abi na pisitori disi saipsa. Verstaan? En daarom mensen, om sabi taki dat die nuansman om kontegi taki ja, mino sabi, mino sab fasan de, mino sab disi dati, mino sab dati, nee mensen, dat no kan. Omdat die alasma, ala libisema, sabi, even mensen. Ala libis, so. Ja mensen, sorry. Nou, brada. Wanneer zijn daar Zweden, bel me even. Ja mensen. I want you to kan even. Ja mensen. Daarom, sabi sani altijd. 100% sani san, sabi altijd taki you leki leki pa, en leki piking, you sabi precies suma na you. You sabi san ye shi, san ye yere, san ye smeri. En te you go first one do. Le fam taki, you sabi sa yo go yere tape. Maar no go make it taki ino sabi. Omdat say if you go make it tak ino sabi, dan you ohor you srevi aspoto en you hori konfo aspoto en you hori nanatata na aspoto to en asanati, nou moeilijk sani pupusa. Omdat ze zeiden, sabi taki, te wan sani epsa, en te wan obia ete you wan sani, ago luku o fara, ago kurdere fara nanga de konvo voor you, tapu een bepaalde manier taki de machare koji na fesi dat you ma verstaan sa etaki. Sa you shi na fesi kaba en sa you yere na fesi kaba o chakonji you. Maar a bigi problema sa mitaki na fesi badaki wili bisama tewe waka nga feifi 66 bi luku ego dan you lek libi sama yo bruya you srefi omdat zo'n ting you no sabi pe atrus don. You no sabi pe aleis don. Dan te you danga det alleen nga tru, dan you no sabi so say de yos napu na mindri say en ala de tu da you say. Dan fa yo meki wan pisi taki mo teki na pasi disi. En zo'n ting efu you
if you see taki, you de na ini na abria pasi, you net so same waka, dan je takanga you schrevi, omdat te you takanga you schrevi, toch? De konvo a yere you. Zodat je op je mofo, konvo a yere you konvo a sabi say pasa, en konvo ate sabi, maar de wan yere voor you egi mofo. Na lek te you gos don fes wan obia, toch? Son te kan te ya obia noti, en son te obia tak a yere na say kos don fesim. Say wan sabi. Ofa, sa itangara you. Verstaan? En dan, te you tegen, dat akabung, da ugoluku. Dogoluku saif sanga you, of saif sanga you pikin, of saif sanga na bere for you, da tegen you. En morovuru saif sa obja okosol you, opur altijd de belangrijkste pisi o chakoji you. En sapwansani, nogo aksi wa obja, fai kan win wa lotto. Fai kan go, fai sanga masra for you. Saif sanga vrouw for you. Omdat zij de sandati na you tori, na you musabi. En daarom het belangrijkste de im sap you schrevi. Te you sap you schrevi de safa i osos don. En nooit in you libi, nooit in you schrevi, in musu go, kibri, sani sa epesa, if you problema de, say dangra you, en sa fuka de, say dangra you, no vrede futaking. Amora you take esi, amora ekaba. Want ini wan problema aben lusu. En dat ini obia sabi. Anatrobi o snel o esi o langa. Ma ini wan problema aben fasi fu lusu. Akalusu today, akalusu wan wiki, akalusu 5 jari. Ma wan lusu de. Ma teme tak 5 jari of 2 jaar 3 jari. Ano tak a her 5 jari na ala day na ala wiki na ala moon. No. Pausa ay teki. Koutak amuni sa yari si kade tusani no mo yudu. Madamo tegu wansani. Archibung. Asansa motaki. Taki. Wilek libisama. Unebribi tranga tap unsrevi. Omdat zei de unebribi tap unsrevi. Omdat we dege. Maar umusabi. Longa wa obia. Toch? Archibung. Longa wa obia. Fukong. Sabi wan san fu yusrevi, you kan actie yusrevi. En daarom, you moet sabi taki, gona wan obia, a obia opo a pasigi you, toch? Maar a bigi pasi sam opo, a yusrevi ope fosi. Fos you gona obia meka obia roko go you. Want if a pasi na opo, toch? A bigi pasi, dan fa a obia oman yep you. You me pius revi. Man furu no prai praxeri taki na obia mus du ala sani gimi. Eva obia mus du ala sani isap olango teki. Man malanga. Daarom musabi taki yung bigi na yus revi. Yung bigi taka nga yus revi. Bigi meka ko sori sa imusudu. Meka te itaki im duso. Da obia revi o kotaki I don't know. Im duso asan sani. Maar je nog schrik je dat tegen voor doen aan. Je nog dat je van moet doen. No. In tak ai moet doen. Te tak ai yo doen. A kon voor jeri. Da im gota kan ako tak kon voor. Mi du so aan. Snap aan mi. Konsol mi san mi do. Obi o te tu san tu. Maar aksa kon voor you. San wani dat pesa. Of kotak de kon voor. Of kotak na chima, kotak na yoka, kotak na fodo. Da you must know. Roko. Ino buat deki tak yung ami wamus na obia man of obia umawang mus du alasani want mi so no sab noti. No tak ino sabi. Omdat zij de tijd op je moet tak ino sabi, dat betekent je lukule kwa lesisma. Omdat zij de ay so lesi omdat die ino wan go do san you must do. En te dat efsa, moro furu te dat efsa, je ziet aki, walo problema ei pesa, walo jugu ei kon, omdat zeide, je chayis revi lesi. En dan sa efsa,
you kan see a convoca sorry sani san you kan do you schrijven en dat te you dat na obia presi dan you kan see sani san you tega obia taki luku so en dan wat op sap sani te you dan obia kampu to you moet sabi taki eerste tweede derde de ala de sei kon tego ala de sei go donsribi so tension te ki so boskopo ta gero no tamara im tega obia am do so makanda sem convoca te sani awa gona obia bako tega obia sabi maar o convo voor you o luku if you opimo voor want dat na sani voor we te dan obia kampu im opimo voor sa you shi sa you yere eneti yes do yere wan bari im te ama like hey is dem yere wan bari na pe on sana zoni da bo obia te ta kere na so wan sani o kota ki i yere wan le babari no da mati te ta ko imi yere wan le babari san pa da obia te ta ki on san you yere a le bataki de actie san a le beba hu vamos sabe dai kono dai jums axa leba dai barco tak voor ben mi verstaan saya taki in use revin taki of ik tak tranga tu ben mi verstaan saya taki respecti grani want luku mo tegu wan sani ini wan konfo kan make you sabi sa e taki if e taki tongo no wan no de say denan you no make you sab in tongo want if you no sab in tongo fa yo kruderange na lekit na te use don te fesina obiasma to dan na konfo fu you wakako kota kwa puku gado wakakonto me ate me ga puku gado na sabi ta puku gado wakakonto fesina obia want you dape ma puku gado kale dele tai sei you no sabi you no sheng ma obia sheng dat ta obia apuketa o takine tongo da obia mus ma verstaan sa puketa ki want dat sa pukota ki adato piki you ta luku mi siau puku fi apuketa so apuke so mi so sa im abi sa moet pesana nga eng sa wani mek uduje na so adena you must actie altijd taki lemina tongo for you en uno musu abi asani sitaki ja me actie om met 1080 miljoen mine kies next mine verstaan mine na pasensi sa you musu abi en na luku sa konfe luku so pasensi abi wan sos ma mek alasan sa SCC no alasan snel ina bigi waka direct di mo pa tim mabere to da som luku de sane so asane ide so ten son ting akane da ka jompo direct bup I jompo waka direct want tu sap so chinengre te de bigi kroibi na plosre de ne kroibi se de bigi waka so de ne kroibi se de waka direct na so akande tu maar moro voor you mus altijd pasensi en tego fes wan obiasama im altijd mus pasensi mus ting ino mu gotak ai na wan yuru da mo longwela ami bawant alasam nee maar ina yuru kan de baka da kana sentence you waka gora pena obiasama a obia bigi roko direct you wan kada senteng wasan bare tapu wan konfo bare tapu ako wota kyo mino kan asi mino kan gweno no de zonder dat dispesa en dat ik doe a obia sama mus do a roko direct sa konfo konsori want dat die pesa altijd zo'n ting pesa taki doro feswan obia sama dan a obia taki yo obia kota luku ba plosine wasam akovo barata ba akovo longwa busi a obia muslo anano lon baka am gone am karen baka kon ana go na busi a just barwan singi da karen ko baka verstaan da kan de da obia taki mi waka kami ko na busi mo sorry wansani na te waka go na busi da obia sorry wan presi wan boto derape nanga wata tem taka boto sa ba maripa boto to zona pa wata beta ki wasmi anga wata disi no de mi asimu wasmi no de anga wata disi wasimi waluku ma mo tegu wansani alasani to sei waka sei go sei kon skrivi kaba ma yule klibi sama
não sabe. E é pra ser tak, man, mino mo goko wonda mo waka gweda disi ba, nee. Ane go so mensa, omdat say de, sa you ne shi, sa you ne yere, sa you ne smeri, you no sabi. You no sab sa la lonto, you no sab sa e waka mitju. De yo, pra ser tak, na so, nee mensa, helemaal niet. Mensen, tide, mi kona ka ba fa program ako na wisani, en mi hopu mi potu wan pasisa omus be waka, en mo bar odi ewet anga desmas op Facebook. Mensen dat be odi, febo, mo beli dala kera brada. Odi, let's speak it. Bayo, odi, en Snyder, odi. What is that? Or Teda, odi, granny, let's speak it fasi. En mi kari nebu make me sabi of need. En dan you Abby, Joyce, Henkers, Heda, Melton, odi, oh sure, odi. En dan hebben we Sissy, odi, Erwin, Jamie, Natasha, Granny, respectief als die mensen. En dan gaan we verder met deze mensen. Kromowiro, odi, Jim, odi, Jim Fian, odi, Kenneth Mailand, Roba John, odi, lovely, bless you, odi. Ang alaw din sisa nga de brada dape. And lovely Christian. Odi Claudietta. Odi. And what about here? Campbell. Odi Ivana. Ivana Young. Odi let's speak ang grana nga sa kasi. And then we go back nga Jemina. Odi. Nita Koning. Henna Linger. Odi, en Meryl, odi, Ivan, odi, gradi, let's speak it fast. En dan gaan we verder met Natasha, Ron, odi, Ivan, odi, Don, odi, gradi, let's speak it fast, mensen. En dan hebben we hier nog te gaan, en dan hebben we hier, mensen. Plain, odi, Shirley, odi, Mundo, odi, Margot, odi, Doka, odi. Meyana, odi, doka, fafi, gradi. En nessa, respecti, ang wala. Samantha, odi, Raul, odi. Raul Vian, brada, bose man, odi. Sama japet. Dap, odi, amo perforat, odi, Melan. Dap na mal, swallow, odi, mami, five for you. Rachel en Milan, odi mensen. Tab mekbaru allemaal odi tab Facebook, tab YouTube mensen. Mi ogoluku sa mi kan puru dape om dat zeide. Oké, dape de mensen. Wautori besa. Mensen wala tape YouTube kom li luku. Orlando brada, Melvins. Nesta. Dape na Hollande. En de Letitia. En dan Nesta, odi, Divine, Lucinda, Jem, odi. Hanging around, odi. Gradi, brother, alas panape. En lukupe mi kan gomoro na loktu. Ivan, KD Games, odi, KD Game, Henry. Miles, odi na pari dape. Odi, Amaida, Henry. En dan mensen, alles masami kari, sami no kaning, me baru allemaal wan bigi odi, grani na respecti fasi tu teka ten fukong. Arti, en si a program ako na wisani, trawiki moko en mo suku tabaka atori fu abra aksimi abra awatra bubu mensen. En mi e baru allemaal wan odi, en u apa bunde tapu a sonde bakanalisi. Tidena 15 december 2019. Mensen, nog 15 dagen om een date te doen. Of 16 dagen dan een jaar kaba. Mensen, mi want tegunu. Taki. Oriari, we abiwan Oriari prejaso live te beluisteren. Op YouTube, op Facebook. We beginnen 1 euro. Nederlandse tijd. Anetti. En we beginnen 1 euro sanateng. En dat we op een live Oruyari show mensen. U zet ons revi. Ons aan ook gaan prijzen zou ta also. Zo hebben we cognac. U janiver. U sigara. U pemba. U pangi. U wanisa. U pepere watra. Alles aan zou de. U poti. En u poto. Bekwa mooi prijs dat. U ka poko. Mensen. En dat op sa. As. A day dat die. Tapu a. Oruyari. Mensen. Mi et baruang. Bungodi. En granny les piki fasi.
Odi, odi, odo. Blessings. Sakafasi, fananana, fatatata. Odi, odi, mensa. Apa bunde, wambuneti, wabumanteng.